Tuni ni sim som ni la ni thadou kum sang ni la som ni la gup ni ko in zong thadou thusoh akonin ba noi thusoh dang ho thadou pa wa ngai ra na an nei ki taw hite thusoh ni sima ke ma ba si gamnom ma in kihal tu kisaya ya du khat chu hi chi hi gam thu to ki sam kai hi je in communal ta asai la sa koi ma nei lo di bin he sa le te hi ve Hurai tilpati sunga khalsan muna kolho dukan sa aki su usit je in kolhon jong adang meitei ho mun jong su si ubintia seidan hi National Highway 37 infrastructure lampi aku ki hon lampi kha cha hi ubin ban na sate in abol ve ninga ka sunga eti sapang ki man ho khado hen ja emagi mir alam kai su ta in sei ninga sunga eti sapang ho hin thado un man cha chom nom wa chom hi poi ama hon hin bulu na wa se for son event bit lozi a upai lozi a thil so ngan sang a hi phai chama tu le cha te ho wangin samna dei ja man cha ho zo si surrender abol hi governor jong im cha ki bol sa pun ti ta se ja tu a ve la ki man kin hi piji ham boina ki pando kin hi piji ham state force in tho hi ti ta ko do NIA hi nga pi do a hi tin sulta amigi mera ki loi kom na alam kai nu chun asejin a hi Kuki area bo sa operation achil he ti de lo na je in kang po pi a highway e ki kha en ki pin na chil he tai Cotu in national highway pha tep lo bin shutdown phong do tai Cotu in ko shutdown je in kai thil man bi a infrastructure che di gari pha be ho din mu score bola che ding che lo ding a ki sei thei te poi e ki ti e kumni sunga infrared hung mai the hitai chief minister ong hlung ding kumni sunga he infrared be line hung mai the hitai cha chief minister zum nam him changin phong do ta ite thu hi chigama kha haugra nga ki bol public welfare kem kin gun ki man a phon do a hi railway project a railway line hi khong sang chan hlung a hi tai kumni sunga infal chan hlung mai the chule line hi more chan su sauding ti tup na ki koye SCTS policy dung ja Southeast Asia gateway khat hi na na to ki bol ki go hi chi project in Manipur pi te dinga khonunga ja phat cho na phabe hin pi ding hi tin chief minister zum dang him chan chun phong do be na hi Security force on avel bela kuki zo village la konga ho na mun ho selective task force operation ambol jimu delo bet sana in kuki zo CSO makain in highway sadang in omin security force on civilian ho chu blank for abol kumubin jarga song aka phumbe ti thu akimu in a hi chan chi tun la thu su ngai zu muntina tha do thu su ngai zo sen bon chavin mangpha